Soil Conservation Department pen honorary appointment ki pia potha KSA lamding rora tum pen pherang kya mai ke pha Hamren Cultural Center sahem arwi ki jangaling lang kisina Langpher constituency Bokulia, Klodung Avara Longta United Karbi Youth Association at Tumpen Akajopen Ratapan Sekilampen World Health Day Katalondu. Karbi Prime Time along Penny Level Trophy, Kadokave Panta, Kardon Pachiriglo, Nanbir Tang Tonpen Arjuita. Kedamtang Suri Nida Crate Chokaninkan, Priya Chiklonipa in Korak Tom Arni, Soil Conservation Pen Field Worker, Mali Lepen Chokidar Anghoya Pan Advertisement Paklang Ponlo. Field Worker Anghoya Banki Kedamtang Suri Nida Crate Choksian in Kanadi Jong Chiklonipa, Tom Cap Arni, Manoj Kumar Rapha, Nalbari District Asorapan Appointment, Pidara Jok Pini KSC Lamting Ruta Sahemalo, Perankia Maigepa. Perangke amai long kacitong dun laki ex-president KSA Lamding Road Laichon Inglang KSA President Simeon Rong Parlapet alang liarif sang hatuk citong dun Perangke amai long kijai pon ki appointment ki pitang Manoj Kumar Rapha field worker ang hoipen ing thanang jilapen appointment Karbi Anglong District along kipi long popke Karbi Anglong CM Tuliram Rong hanglapet soil conservation IEM Madhurjo Thekia Thokaratuk Chatharak Nang Jipusi KSA President Simeon Rong Parpening J Lasi Prabjin Pen Kipitang Field Worker Manoj Kumar Rapha Pan Ing Than Silabang Swang Hoi Le Thot Advertisement Kipitu Pen Karbiang Long Karbiari Sui Jagatum Labang Swang Hoi Kilong Dun Jia Phata Tuning Report Pado Lapen Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hangpen Manoj Kumar Rapha Nalbari District Asorapan Soil Conservation Field Worker Ang Hoi Pen Ing Than Haijima Puta KSA Labding Road President Simeon Rong Parpen Perangkia Mailong Jaipon Karbi Lochoria Songpen Nama Tumachang Hoi Pen Karbi ang long CM Tuliram Rong Hangapan itum Hawaii Dapen Kapachini Bangla Poson Hanlo Jo Alangli Karbi ang long along Kithurmi Kathekeri Ariso Jang no Apharlu Chojor Deadpen Apharlu ko Chojor Apothapot Alangli dia Johang Vegnangji Lapen Labangso non Manoj Kumar Rapha jitu illegally pen ke appointment long long adimang ke Prabjin pen interview puthot call to see Karbi ang long Ariso Jang Pan Puthot Labangso third grade soil conservation long paludun palud Vegnangji pusi nutumai hinpen nangutum hoiben tum pachini pon Hamren Cultural Center sahem kedamtang suri hinira crepe honingan bidasing rongpi art and culture em ke dobam hutsi ingpu ponlo ahem ingpu dat pen nikan ke thombet lang setame ari ke janglo polote kilitir wotti pusi hadak asai khetumen pherang ke phat nang thandun Labang so sahem kadokwe pen ingdeng ke thomdo ingdeng isi ke conference hall pen ingdeng hini ke sahem kachini dun ateng ke la sahem kangni bom ingdeng hinia bang akele arit lipik la pen hong penta arit pripik la sojok asap bak ari ke janglo polote sai khatum pen lang ke si chonpro chondam nang kokputa sai khatum pen ningje abinong et ke contractor tum pen la sahem ki kim ke rang hut ki dip asar nu akele ing ar pik puta sai khatum pen than kahumri dam hut ke thekdam long ateng ke ar pong hai hui ta kaching hang Pang Cheng Bomlo. Kat News sa Perang Ihundor Kro, Hamren Pen ng Kilo Birta. Juning pen lo, in kaino joini lo, na pen tomon ne tiu kusta langta area langta hemsi baranda pen dut puncok sombe. Kasi langta kaida sinang lo, la rejang lo. United Karbi Youth Association at Tumpen, Partir Piponsi, Jangmini Pai Troxy Arni, Langper Constituency Bukula, Klodung Avar Along, Akijoypen, Rongorada Tumapan, Sikilang Lapen, Duwai Kironasai, Dengsi World Health Day Talonton. Somindar ok pran kimi Arni along Pachiton Dunsi, United Karbi Youth Association, Hampangasong at Tumpen, Langper Constituency, Klodung, along Akijoypen, Sikilang Lapen, Duwai Kironasai Dengpon, Klodung Avar Angkang, Ong Dungarongarat Atum, Sitilang Dun Rinti, Labang So Sailong, UK wa eklem bangpu doctors ANM pen chenglok sikelang sai khetum pen chirap chito dunsi mesen pen sikelang amodeng ponlo kludung awara long ke joy pen sikelang aja mek along alhisar po aman pen abarim BJP EK ADC yuwa morcha kongchun bang harlung bi ingti chetong dun alhisar po aman pen ka chetong dun ingtia sangho pen rong arar tumaphan okpran ke mesen chaphan koson sikito ki thagnang jima lahaya puthak mailong lamthi ki jai pon padu sikelang hutsadame rong arar tum aphan ingthir jirpen kido ki thagnang ja puthakta Paridun posi birta riptun long.
nan malam sopor phanthina pharman bir tamang taponik sena. A historical decision taken by Delhi factory owners. Leggings, girls pajama, full patiala and semi patiala salwar, Afghani pajama, ladies nighties, jegging, palazzo, long and short top, palazzo pant, pure cotton kurtis, girls t-shirt, collar and round neck men's t-shirt, men's shirt, men's track pant, kids shirt and t-shirt, kids pajama, choosing from this item rupees 100 to 350 only. The reasons behind the decision are downtrodden market trend, immediate stock clearing to pay out the financier earlier, etc. Lots of variety of cotton, chiffon, chanderi, georgette and rayon kurtis from Kolkata, Surat, Ahmedabad and Jaipur are available at the range of rupees 450 to 850 only. Branded jeans for ladies and gents, men's cotton trousers, men's track pant and kids. For both boys and girls, jeans from lots of item only at rupees 450 to 850. Sale only for 4 days, that is 6 to 9th of April 2018 at Marwari Viva Bhavan. For more details, contact 8955774747. Jubu Sports Restaurant Lounge, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, Dead to Inject, Jam Pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish and many more are available only at Jubu Sports Restaurant Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Please make your visit in AL Exotic showroom. It's time to replenish your garden with different kinds of exotic plants. Various kinds of exotic plants, PE pots, gift items, and more accessories for both indoor and outdoor are available here. AL Exotic Showroom near SR Petrol Pump, Difu, Karbi. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesiri alang hithi kulat along long pon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu long pon ikji. Dinamo Pipothar Bertalong Wangtholo, Bogotan Subdivision Angkang number 21, Borjan MSC Constituency Karagaung Along, KCS Sotum Longlik Kicho Georgia Pan, Mondolatum Longlik Kipun Bomahut, KS Lapen, KSY Setum Kinabdun Long. Birta Kilongdun Atenke, Jangmini Pai Troxy Arni, Ada Porpai Krista Pormalam, Karagaung Block number 4, Mate Balijan Padi Malau Inut KCS Sulapen, Banghini.
longle ki tore agent bipul roy lapen bapon sharma tum dipu pen banghni mondol biswas daimari lapen rubram hasnotum longle ki georgia phan longle ki pun bom hut balijan ks lapen rongaratum thekdun longsi khamkhedun lo pinpur ponsinang lahurijan balijan karagaung lapen khotkhoti hawar malop kaikia mat longle ki jor kinam alam ka thang plup lapen nagaland mate dimapur ki do anagatum tangka ki ong paklang pen longle namsi phan ner kep kep sosana gatum nangche jok tanglo Thok iseng rum apu thake lanil tuma alongli nili kachurai pon alongli nili ubi ki thom dola takdu ubi ki thom honil phusar kai ben du hipan ki du ko joni ajata pinchong thek der lo nili puta chaka ja chikuri thai dolo tangka paisa ki du ko joni ka be joni nili thang chindun dia joni pan si hom kimiarmen hutan nili chitong longli miarmen husitami nili bang ka be pc mo amukar ni punji pamat angke angbong pun der lo angke nili hidiare sitami angke longli chrain long der lo bang ekdom met nang pasun solo karbiamen saidi pusin phan hok so nili bihekla karbiamen saidi pusin phan pulo karbiamen kalinon ket ba kubong long ko mamane yang chrai thiglo la ana phita longle ki jor kinama agent people roy lapen bapon sharma tum kaike taki krung dir pen pinile thota lakh lakh tangka pen longle kinam chiaphan bidi kanglim ke klem bom hutsi nepdun cheklo আমি তো এইটো মাটি নিজৰ মাটি লোৱা মাটিহে কিবা চাবলৈ আহিছিলে কাৰ মাটি হয় কাৰ নামত আছে মোৰ নামত থকা আপোনাৰ নামত হয় আপুনি মাতিছে নেকি তাক হয় মই কৈছিলোঁ মানে অলপ জুখি কিনা মোৰ কিমান নিচিনা মাটি হ'ব ইমানটো অলপ ওলাই দিয়ক ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি ডিফুৰ পৰা আহিছে নেকি কথা আহিছে আপোনাৰ কি ডিগ্ৰীখিনি মণ্ডল অফিচৰ পৰা ৰেভিনিউ অফিচৰ পৰা হয় মই মানে এছএম কাম কৰোঁ এইটো নিজে মাটি মোৰ ককাইটো দান দি দিছিল মোকে চকু আন্ধা আছিলে সেইকাৰণে মইহে চোৱা চিতা কৰিব কিমান আছে বুলি কৈছে ইয়াত মাটিটো তাতে 16 বিঘামান আছে hadak ke do arat lapen kese tum nang githanuna tengke ki ongdung lahai alongle mondol lapen sk tum ke rapen karbiatum alongle tibor ipen pata alo salam si aphike ador kesopen kacho jorla pusonta cyclem pon sita akoi kewan ke karbiatum si longli chor thai ti pusi anong che thanglo sita ahok pet alama bangke lahenlo jongdam sinang karbiatum jongsi mondol office along dampen chitha bohia long amen chelang ji pulote biswas daimari lapen rupram hasnuatum kapaklang ji aphan aning hang he lapen kupine alam hai huipen chehek plotiti lason ke claim boma jok pini arnianta karbiatum pata chislam ji sita chislam longwang pedetlo lasi karbiang long autonomous council longle art pukido lapen cem em lapen ke thegidinga tum la swala maputhak kilang rd pira adai kido biswas daimari lapen rupram hasnuatum banghinya phan asaipen pamorok nang ji lapen an parta longle ke jora agent people roy lapen papon sharma tum banghinya phan nep ing nang si adai areng nc hemkang sam thap nang jipusi balijan aro ksa bogojan aruatum sodakpen ke hang ase chipaklang pon lapen la swalong difu kedo penang an ke thikidinga tumta amen klang dun rinti lijan hawara long aron repen longle kapar lopan kapor iji pupen dak mondol difu circle under pen mondol tum wangsi labang so sailong kacerap dun thaglong si ini tum ksa Balijana ru lapen ke kese bokodan regional committee tum chelang si labang so kapar lo long nili tum khangdun lo sitame nili isi so dak alam kapasni kang tunga bangke labang so asai non piniar ni pen jota galilo ajak ding tuya prang pen circle office pen kachirap dun ki do jone si a hector along le karbi tum along le chepang bunang lo lasi labang so asai ka claim dun along labang so asai ke claim dun kachirap dun along amondol sk puno maduk puno sitame alang li tumphan sodak pen li tumasong pen ing sai ponji laben ke labang su along la hailong le along kijor ka chonghu mate ka parlo chonghu ka charabdun mane babul roy pu bang phu ason labeng bapon pu amune dason atum ka charabdun do la si alang li tumphan li tum non ke banjilang ani pen anabang ke li tumalang li tumphan ing sai ponji sodak pen ing sai ponji lapen ke ko ane kapalo tangalong le setame nilitum cepajok ponji pu alam theji pipensi nili nali tum phan therake phanma lam thela ponsi pachin dun nikla
Birta keme West Karbi Anglong check swanglong along Karbi Anglong Autonomous Council pen chiri thom kep alongli Engineering College aphan longli pek pontanglo. Engineering College aphan longle ke pek alam toy UN Secretary si redact chipilo. Lape laso along le lam toy mate order kelong arni pen ningkan si ang bong si sai pangcheng nengi pota lam toy alolong lam the paklang. Karbi Prime Time Birta magala panskang ton poniglo tumit thangmi kurwang thu.